Kieha, kigiriko na maithori nicio Gukirite ituura-ini ria Kwihota mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu thutha wa mwiri wa mundurume umwe ukurikanite ta John Giceha gukorwo utetwo irima-ini ria kioro kiri hakuhi na gwake mucii. Kuringana na ikari kwa ihinda ria kiumia kimwe kihituku, Giceha akoretwo atekumenyeka kuria ari na ni thutha wa kwendia kimwe gia gicunji kia mugunda wake gukirikana ni marari na ngucanio na muriu iguru rigie mugunda ucio. Riu gugikuirwo kuri na uhotekeku muriu wa Giceha niwe uratafanirie ngero iyo na njira ya kumuthecanga. Tukakuja tukauliza kijana, dadi yako wapi? Akasema hajui. Tukauliza kijana, mbona uko na simu yake na kitambulisho yake? Kijana akajibu akasema alifungua nyumba akasikia simu ikilia. Ndio akashika ndio kwa maana ako na simu. Sasa hapo tukaanza kushuku. Makionania moritu maria mari ngoro-ini ciao, andu a family maugite makoretwo magiethana na Giceha gutari umithio, na muthenya wa ira nirio mwiri wake uronirwo ucuhite irima-ini ria kioro. Ndeto iria makumithitie na njira nene guku makiuga mundurume uyu ni angirethire njira ingi cia kuhorohia uhoro ithenya-ini ria kuraga ithe. Ni atu tungihota kunina kiini giki uguo kia taru ati fafendia mugunda ri ati no ngija ndimunine ugutibatie toni ni fatire kuwa jukumu yakwa ni ndita mwana wake njuge nini ni ngurinda mari no orokoro mamdaliho. Uhuthiri wa dawa na bangi we iguru muno, mundu muciari agerie kurora mwana wake agicenjia tabia akorwo akimenya ati mwana wakwa ni ambiriria kugaruruka. Oho matariirie kwa ihinda ria thiku ithatu mundurume uyu ni ahuthirite ciringi 30,000 hari ciringi milioni 3 iria irendetio mugunda, makiuga matire marataukirwo wega uria mbeca icio ihuthikite. Sister yake ametuambia saa hii, alimpigia simu akamwambia, unajua dadi yako ananipatia pesa, kuja uone nyumba yangu vile nimeipamba. Sister yake akamwambia, unaniambia nikuje na nasikia dadi hapatikani. Dadi ameenda starehe zake. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.